Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu salamata saking bener nih an ummi salamata saking sayyidatuna ummi salamah radhiyallahu anha muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anha saking sayyidah ummu salamah qultu qala dawu sapa ummu salamah qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali ajrun ai hal li ajrun ana bimana la hal yani istifham ali ajrun ana to niku tetep kaduwe kula ajrun utawi ganjaran ali utawa hal li ali ana to niku tetep kaduwe kula ajrun utawi ganjaran an unfiqa yen to nafaqoi sapa kula an unfiqa yen to nafaqoi sinten kula melenjei utawa ngene ala bani Abi Salamah ingatasi anak-anake Abi Salamah innama hum angin pastine utawi bani Abi Salamah putrana salake iku bunayya iku baniyah kene iku bunayya pira-pira anak lanang ingsun innama hum angin pastine utawi bani Abi Salamah iku bunayya utawa baniyah ana piro-piro anak lanang kula faqala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anfiqi alaihim falaka ajru ma anfaqti alaihim anfiqi ngingonono sapa sira wadon sinten Ummu Salamah alaihim ing atasi bani Abi Salamah anfiki nafakono sapa sira wadon alaihim ing atasi bani Abi Salamah falaki mongko iku tetep kadhe sira falaki mongko iku tetep kadhe sira ajruma utawi ganjarane barang anfakti ajruma utawi ganjarane barang anfakti kang nafakoaken sapa sira wadon Ummu Salamah nafakono alaihim ing atase bani Abi Salamah an Ummi Salamah saking sayyidatuna Ummi Salamah radhiyallahu anha muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anha saking sayyidatuna Ummu Salamah qala dawu sapa Ummu Salamah kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali ajrun ai hal li ajrun napa to niku tetep kaduwe kula ajrun utawi ganjaran an unfiqa yen to nafaqaken kula belanjani kula ala bani Abi Salamah ing atase pinten-pinten anake Abi Salamah inamahu manging pastine utawi bani Abi Salamah iku bunayya iku baniya pira-pira anak lanang kula faqala mongko jawab sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anfiqi ngingonono sapa sira wadon alaihi ing atase bani Abi Salamah falaki mongko iku tetep kadhe sira wadon ajruma utawi ganjarane barang anfakti kang nafaqoi sapa sira wadon alaihim ing atase bani Abi Salamah diriwayatkan dari Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha masalah meninfaki atau memberikan infak kepada anak-anak Abi Salamah yakni anak tibi Jadi ibun Ummu Salamah
selake nyaman Abi Salamah. Nikah hanya panggilan, mun cenreng metu reman biasana. Panggilan man. Mun reng lambe kapra sini kan niki. Man yus. Man biasanya ngalak dari bapaan. Mun bahasa Arab Abi. Abi Abdillah. Bapaan berarti. Umu untuk nyimpen nyaman nasib ini kadang-kadang ngakui Umu Salim, Ibuun Sayyid Salim, senikah. Tanya ke Kanjeng Nabi, tanya langsung, apakah aku yang memberikan infak kepada anak-anaknya Abi Salamah mendapatkan pahala ya Rasulullah, sementara mereka adalah juga anakku? Amalenjai kapotarana tibi, amalenjai da anak binenti tibi. Faqala Ali ajrun, apakah aku mendapatkan pahala ya Rasulullah? Karena mereka bukan orang lain bagi saya, mereka adalah anak-anakku yang harus aku tanggung. Kewajiban kami, kewajiban saya untuk menginfaki mereka, melenjai. Nika kan benar orang lain gak dinto ya Rasulullah, kan anakku lah, putra dan kau lah gak dinto dari Bani Abi Salamah nika, dari Abi Salamah. Maka jawaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, anfiki alaihim falaki ajrun. Engonen alaihim, mereka tanggung, infaki mereka, tanggung mereka, belenjai walaupun jadilah anan ba'an. Falaki ajru ma anfiqi, falaki ajru ma anfaqti alaihim, maka ba'an oleh ganjaran dari apa saya keluar ba'an. Berarti dari hadis nikah, melenjain anak bini sekalipun wajib hukum bagi selake atau bagi bini oleh ganjaran. Ngengonin anak bini oleh ganjaran. Bahkan penikah adalah paling utama infak. Belenceh kangkui anak bini, belenceh kangkui nyangwin anak sekolah montuk ngereme montuk. Ane itu termasuk paling utama belenceh, paling utama infak. Abel double ganjarna. Anapa? Karena sengireme montuk ruah. Tenaga nih kebe ngaji, tenaga nih kebe sekolah, tenaga nih kebe belajar. Jadi sebeda ebung kobai, pokok melencahin anak beda, warna mana, catat ke beda ganjar, catat ganjaran tineng Gusti Allah. Apa boleh? Anak-anak gelak ampun jelas ngaji, nyari ilmu, pas belenjai. Oh, yang kita bakal tikal nih karena kekuatan dari belenjana sampian gelak, doer gelak kebe nyari ilmu, kebe tak ada ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling utama na belanja nih kan. Oleh karena kadinto cek perhitungan mon keluarga, ya. Dari keluarga ini cek perhitungan, ya. Ini oleh ganjaran sampean. Dalam situng hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memposisikan meninfakkan keluarga nikah pada fi sabilillah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Al-hadits wa kama qala. 1 dinar yang kamu keluarkan di jalan Allah, 1 dinar fi sabilillah, 1 dinar yang kamu keluarkan untuk membela agama Allah,
Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan 1 dinar yang kamu keluarkan untuk memerdekakan seorang budak. Budak nih kesobung nih kan toh. Ya. Wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin, dan 1 dinar yang kamu keluarkan untuk 1 orang miskin. Kemudian wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar yang kamu keluarkan untuk engkau nafkahkan bagi keluargamu. Sedinar fi sabilillah, sedinar memerdekakan budak, 1 dinar do orang miskin. Sepacot dolum kebodohan butuh sara orang miskin nih bisa menein faken beri. Kemudian nomor 4, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, sedinar saya bagi de anak bini ben keluarga, maka pahalanya lebih besar daripada sampian de lain dari 4 nih kah. Sampian bersedekah nih kah, berinfak nih kah, de luar 4 nih kah, bisa napa nyalepan berempan dinar walaupun 1 dinar sokor tepak infak sampian. Fi sabilillah, fi raqabatin memberikan budak, sedinar de orang miskin, sedinar kan kui keluarga. Anda ke bisa nyalepan berapa dinar saya belanja ki ada selain lah. Jadi perhati-hati ada keluarga ni kah. Anak bini ni ke keluarga ni kah prioritas utama. Cek sampai kau leban manji dengan mikirin orang lain tapi tak mikir kan anak TV. Jika anak sampean terkatung-katung kehidupan nah. Akhirnya kehidupan dia kepon letak tak rokaruan pun karena ring sepun tak ngereken. Dan kadang beda orang ni royal de orang lain tapi perhitungan de keluarga apa. Dan kadang de orang lain ni kau seneng ngaberi. Takut kocak loman ni kah. Terus kocak orang paling loman, orang se napa nyaman beles praten. De keluarga ni tibi medit. De keluarga ni tibi medit cek medit tu. Rang tak orang anak. Asa sekolah sanggup sibuk ingin bagi karak ilah lagi akan karak ke sekolahan mesti cara dari keluarga tamu do orang royal luar biasa. Nah, ini kan salah beda tertib beda urutan. Nah, ini kan paling utama apa berinfak walaupun 1 dinar tapi bisa sampean sekalipun 1000 dinar tapi keluarga ini kita reken tak bisa. Ini kebuktian orang bine ngengonen potrana padahal potr dari laki nah. Boleh ganjaran kula ya Rasulullah. Falaki ajru ma anfaqti alaihim, been oleh ganjaran berinfak. Siapa keluar dunya pese kang kui ngengone kela tetap ben oleh ganjaran tekanan tibi. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anfaqahu ar-rajulu ala ahlihi fahuwa shadaqatun wa innar rajula la yu'jaru fil luqmati yarfa'uha ila fimra'atihi." Nafkah yang diberikan seorang laki-laki, yakni suami atau kepala rumah tangga, mereka mengeluarkan, dia tadi itu mengeluarkan untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya. Anfaqahu rajulu ala ahli fahuwa shadaqatun, jadi sedekah. Belanjana sampeyan niki catat sedekah. Semakin banyak beri, semakin banyak catatan sedekah panjenengan. Bahkan tak jauh menikah, sewajib kang ku orang laki kan ngingun ring bine. Wa innar rajula la yu'jaru fil luqmah, dan sesungguhnya laki-laki, seorang suami akan diberikan pahala ganjaran meskipun sesuap nasi yang dimasukkan ke mulut istri, sedeer ben anak bini kaulaban panjenengan, yarfa'u la fi amrane itu ganjaran kanggo selaki. Saumpaan nih gila. Padahal kewajiban sampeyan. Kewajiban orang laki ngingun itu orang bini, tapi catat sodako. Maka cak sia-sia aki keluarga nih kan. Cak sia-sia aki.
Cok perhitungan mendak keluarga nika. Jadi mesti tunggu. Isokor belanjan penyampa tepak, minta petis. Belanjan lemi ibu, beri remasonnya. Bendel bi sekusen. Minta nyaman tapi tit mesti tak nyaman. Buja capi melolo. Langganan kuacen. Tak kayak kocak. Allah. Tedung si bine kerubung bilis. Ini pakane kuacen melolo. Jadi senafakaki dari ada ke anak bini kau leban panjenengan nika. Wanita lebih utama nika. Paling utama na infak kita nika deka keluarga. Ki orang berjajem pian. Cak apa sih belanja aki bi laki jadi sedekah. An Nabi Mas'ud dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala al-muslim idza anfaqa nafaqatan, seorang muslim jika dia memberikan nafkah ala alihi atas keluarganya, anan ahli. Al-Qur'an ben hadits nikah selalu nyak benyan nyebut ahli keluarga. Makan sampean mun tanya ki kiai, tanya ki orang soleh, tanya ki guru, masyayikh. Bereng sapa dan nak jong sareng keluarga deh ya sing ngocan bi bine. Sebine deh ki bi sapa dan nak bing sareng keluarga, sareng bapak anak-anak bi lakeh kasar. Bahasan Al-Qur'an nika, bahasan hadits nika sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ku jaga anfusakum, jaga Ka'ban TV. Wa ahlikum, ahli. Ayat lain, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wa'mur perintah keluargana sampian. Wa'mur perintah ahlaka keluargana sampian bis salati perintah sorong ngelakonin ahli. Karena mencakup sebarang ahli nikah, bisa apa? Sarang keluarga, fokus bahasa nikah. Karena Kanjeng Nabi membahasakan anak bini nikah sarang keluarga. Paham nggih? Arame muruanya malaki sih. Laki, dari apa lakinya? Munyin ini tak nyaman. Alaki siapa? Abine siapa? Lah keluarga dem kana rumah tangga lah ampun lah keluarga. Oh lereng di mah, oh lereng Pajaran Timur umpama. Le nika lebih bagus nika, lebih sopan. Dem jong kanjana jong, dem be alak yai. Aja tak nyaman rasana. Nyebut alak a keluarga, a kabin alak. Alak abine. Mun lakeh nika orang bini alakeh. Mun reng bini alakeh, mun reng lake abine. Orang bini alakeh. Orang bini alakeh, orang lake abine. Alakeh. Tireng lake ko ja alakeh. Ora tukang ngorai keji ya bola. Ala ko apa? Mun ta'ala ko jiri ya. Mun ta'ala ke ya. La ilaha illallah. Enten karo tak nyebut nih, karena kula karo nyebut di budin tok. 17 tahun ke atas. Sensor deki gurek. Lakon maji usro aja. Gena laki aja. Bagian ngurain aja ya. Lu sampun kula kira bagaimana apa laki.
Bude abi mondeng bini alake. Mondeng laki abini. Ji yang arah kira-kira deh iya kira-kira. La ilaha illallah. Jadi orang muslim, seorang muslim idza anfaqo nafaqatan, bila orang laki kena nginfakaki ala ahli atas keluarga, boleh kata-kata ahli keluarga banyak dalam Al-Qur'an. Wa huwa yahtasibuha fahiya lahu shadaqah. Sedangkan si laki-laki tersebut, seorang muslim tersebut ihtisab, nyari kenceran kelaban apa saya keluar kela nafkah saya keluar ala ahlihi ihtisaban nyari pahala, nyari balasan dari Gusti, fahiya lahu shadaqah, maka baginya dicatat sedekah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampeyan meri nafkah padahal wajib sampeyan nika, wajib orang laki nika, ngingoni anak, ngingoni keluarga setuju nika. Catat sedekah bi Gusti Allah sik kebe sango ke SD, sango de TK. Sango TK segeme embu. Huta embuk na sango ki ada banyak. Ya, fahiya lahu sedekah nika catat sedekah. Oleh karena itu cek sampai kulo panjenengan memperhatikan orang luar tapi tak memperhatikan keluarga. Bahkan waktu sokor jagongku orang sebanyak anak tapi tetap berusaha untuk melencahin trapot-traban keluarga. Jaga tak sampai ngalak di noreng, jaga tak sampai ngecok, jaga tak sampai napanya mana orang gila melanggar dekat apa saya larang tining Allah Subhanahu wa taala. Man hasunat salatuhu wa kathura iyaluhu wa qalla maluhu wa lam yaghtabil muslimin kana ma'i fil jannati kahatain. Barang siapa yang baik salatnya, bukan hanya sekedar salat, hasunat salatu, salat bagus. Beda orang salat tapi salat tak bagus. Berarti bagus nikah perlu. Pak apa jadi paling nyari sebagus sampean. Pada bareng tapi kemes sesare, kemes paling bagus. Ekoca ahsan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bani aktsaru amala, bani sepaling banyak. Tapi sepaling hasan, sepaling ahsan. Nek saya nilai tining Gusti Allah. Bani banyakan. Bani nilai ya. Tetapi sepaling bagus salat ini semakin berharga muka Allah SWT. Maka Al-Quran nyebut ayyukum ahsanu amala, dimma orang sepaling bagus amala, bani aktsarukum amala, bani sepaling banyak amal. Tapi sepaling bagus amala. Maka ngajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan segala mewajibkan melakukan yang terbaik, ihsan berbuat baik ala kulli syai' atas segala sesuatu. Mun sedekah sepaling bagus, mun meringakan sepaling bagus. Bene salah-salan meringakan, masih meringakan orang mun tek kening kakan. Terus jatah tetemu jatah no kapangen dolah. Sebagi ngakan ka orang lah butakna genace sarong mul pol bagi ka orang. Yang kui tibi lebih demo lor. Benih banyak tapi nilai bagus ini kalau ahsan. Makanya man hasunat salatuh, barang siapa yang baik salatnya, bukan hanya sekedar salat tapi bagus salatnya. Wa kathura iyaluh, kemudian banyak keluarganya, banyak anak. Wa qalla malu, sakone tunya, nyak banyak orang yang sakone tunya banyak anak. Karena rang-rang alaku apa? Di barat ini kan almarhum Madul anan brom pemadul ya ala korosoan somat soleh sabirin kanca kula kabeh niku pokon short kabehana lawa apa la korosoan sesuk ki dua anak cukup toko tak kelar makan nih kalabi koceng abuduan kele mak ya kelar ngene kelar makan nih. Ini ke di mana nih? Almarhum nih. Putrana banyak reng nakona. Mbak nih kenapa? 16 Pak. Ibu situng. Bayangake sampean.
Tandi pabrik, tandi pasar, tandi tuku, tandi apa. Apa dapun Kanjeng Nabi? Orang yang bagus sholat tah. Wa kathura iyalu, banyak keluargana. Wa qalla malu, sekone pesena. Lah tak bisa kula ni kan di tretan sebab lah kon ada mete dua apa lah kon anan berempat kucek ake anake jawab iya te opo gawe duit yo gak iso gawe dunyo gak iso gawe anak iku lah nyaman mete jawabne ngebe PC tak tahu jan ngebe dunya tak ngebe anak aja le tol-tol ke nyaman ki ya. Walam yaktab muslimin keng ejaga le sana cek sampai ngerasani orang ejaga perbuatan cek sampai ngerugiaki orang kana ma'i fil jannah kahaten orang sing arya sera orang Islam sebagus salata mari seneka banyak keluargana sekone dunyana tapi ajaga ongku cek sampai berbuat barang sing larang dening Gusti Allah di antara ghibah ngecok ben selaina kana fil jannah kana ma'i fil jannah kahaten ku saking seman kadaria Kanjeng Nabi isyarah nggak nikah seberapa jauh nikah Pak antara jari penunjuk dan jari mani jari tengah nikah saking seman dempet di Kanjeng Nabi syukur sholat apa salala tak bojong rang naku pese anan nyeropo wadah punya ndak di noreng waduh celaka jadilah musibah nikah karena termasuk musibah orang sebanyak keluargana sekone dunyana termasuk musibah mun tak lar-kelar ngecongku Pak mun tak lar-kelar ngerampau udah mulai tangga si anak bini saya kelar anak si nangis bini si nangis keluarga nangis minta ruah bente dunge tangisin kelar ngecok ring sepo nih tetapi mun aben eje gongku keluargane jaga ekonomi nata kaapon mungkin napanya mana banting tulang tolang eteng penting nya kana ma'i fil jannah kahaten belisna swarga kuaku maka sia kene ateh engki mun sampean kira apon tak mampu umpama lah dua cokok ya cokok king dengan alasan takok tak kelar melenjahin takok tak kelar ngengonen berarti sampean mempersempit rezeki na pangeran kiampun lah kemampuan sampean anak dua tiga masih anak situng sokor jadi orang soleh jadi anak si alim tak apa masih situng tapi aroba Ismail Nabi Ibrahim di anak situng Nabi Ismail situng tapi Nabi wah ya kocak ummah nih kayak kocak banyak kalau ada sebener sekali oleh banyak to ngeruwet temolo urusan to naudzubillah ya situng tak apa dua tak apa narok program apa pemerintah dua anak cukup keng embin ro arangan dung mololo aja surat telur to sebine beri pil suntik kira pangeran saya beri masalah ngepil apa pil KB ngocak ke dokter dok saya sudah ikut pil KB kok masih jadi dok itu pil KB apa pil KB itu tak pil KB ya pelebu KB wah saya sudah ikut KB reng matur saya tanya saya ikut KB tapi si dadi dok apa KB ya KB ku melbu KB kok wis melbu KB si dadi ya pelebu KB yang nyelet nyentong jala pola melbu kabe benjebene melbu kabe itu tireng melbu kabe engki menjadi gula nega pun sampai usaha macam-macam karena pun putaran belu ekonomi pas-pasan sampai napa nyaman steril apa nyaman semacam suntik semacam pun jalan rahim nega ke dokter biaya bener tak biaya jutaan teti akhirnya can komplain ke dokter ya apa dok saya ini istri kok masih hamil sudah gini pak mau sampean tanda kalau sampean tidak mau sama anaknya tak ambil saya sudah pesena bani gentena benabi berobat di berempah keng anan kalang kau tidak ada macam yang pangeran sama teti can dokter saya lemari usaha lah pelkot lemari sompet sompet ada remah le jajal penang hutak tak kira dadi
Abon ki kabeh ji ya. Cila lah masuk kabeh ban ji. Ya detir lah masuk kabeh. Paham iki? Jadi nikah penting nikah. Jadi kan kui sebanyak keluargana sebanyak. Iki. Yo mon gay nyaman. We cak dai rapo dai ini jengko. Orang suruh dia anak punya. Yo mon ben bini dai apa. Ngonang kok. Yo mon dia nyaman mon jengko. Pengakan berkat lah we nyaman tak luang tang beres. Ya Allah, par kulin di sana apa boteran sembian. Bodoh 13. Masuk bini kan. Dalam Wonorejo sanga. Dalam kasah telok, dalam kasah 2. Berarti sanga bi telok 11 bi 2 13. Pas Wonorejo alen boleh sanga, alen boleh belu, alen boleh ulah. Perak 6 mah. Berarti 5,5 kayak dititi. Saking 2000 anak sampai kelopai. Kelopai tak patoron dari motor telasan nih kah. Masuk ke kamar para sobo kan datang ngelencer. Tak oning si anak nih karis hitung. Motor lek kunci. Waduh alung gelung. Itu mau gulaku. Jadi mungkin montedu ngebitong tung 2, 3, 4, 5, 6 petok belu sangat tutup lah. 2000 na nyoro nyongku. Wari aterna ongku di jangan gula aterna anak. Masya Allah, reng lambur reng kona nih kan, tak ada KB, tak ada apa pak. Tawakal ke pangeran roh pacet luar biasa. Bayang lagi Mbak Abdullah nih, keteritan bapak abah kulen 16 lah. Kayak ngodik senapa si Odi nih kan, ibu situ. Wah, tak bayi jasim bodoh katon berapa putra. Para ulama, para kiainya banyak. Seneka. Kisambian ki mun tak mampu ya cek bangkok saya pakai lero deki dia mali ngoyo banyak sini oh teti kok orang bine neng menggadung saper sar so mereng mantong ada ire lele tadi bejede telu are telu malam mun selagi kadung nyenggerak nyengan teti apa kok ya kerong le jela telu are le bejeng gua abjede telu are lesoh ya tak tahu jiang kok lemare anu gila cemo apa nyaman lah horak apanya herek apa nyaman jela wila pokon cemo nama jiji pokon minta dak sultan sireng rele Tony le Tony print re ya jualan jamu ngocak manji jamu pak jamu apa gerang ring lemesin sepo dah pak ke bungkon ngede ji ya nyanyi risa gereng ring mesin bajana lengobos ring bine lah tak tegaan kita ring laki lah lenyeng gerak jangan dong ale kecale ngare kecale lah tina apa jangan kok dah le boleh nang ngedok kok kalau lagi pil kafe je kok cari laki cari sendiri kalau pil kafe je kok ini mai selorokan je le jalan masih jenggun ngak kata serambai lah terai beri na lah jalan lagi jiring dia baki ayah ya le pil le kok hari bodrek ria benek kafe sekemak begini kok sehari rasal selorokan je sari boleh temuri yang ngarabil kabi kira tak tahu rela lagi ke pil kabi ke mapil ora ke mapil kabi je tak tahu ya rela ke bagi ya no bi apa ada aing ke ada aing lah jalan boleh lemak ketemekan gue aja ispenda isa noreng lagi udah tak ada reken sekarang jatuh nama hamba tu aja pokok ya aing ke empon yon talongku jadi kulakunya apa sih bini waduh jadi mon setia itu arah boleh kelero ngontal kok malah melopot kira telo hari tiba jeda ring laki letak benderongku cete genongku akhirnya pil kabin lelopot coplek bi aja mah
Enggak aja mah 3 bulan tak telur sekali. Masya Allah. Mangkan sampian saya samaksa. Neser. Pangerti tidak yang laki. Jadi ya. Main tuli tenet. Tok mon banjong. Kita tahu pak. Ya kayak tuli pak. Jadi okor-okor pak. Jadi mon sampian kira apa nak cokop 2 ya 2. Keng 2 ini kebetulan anak saya soalnya. 3 mesti tak banyak. Cokop kulo sebanyak pun. Tidak tak tahu ngocak uwis pokon. Uweh. Tidak dia. Ini. Toman. Di orang saya banyak keluarga nikah, kemudian nahan diri saya sampai ngalak di noreng, ya bagus salata, swarga jamin tineng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun infak sedekah saya keluar ban panjenengan, ya robo sangu kanggo anak sekolah, mondok ngirim ke pondok, ini ke paling afdol, paling utama infak, ben catat sodako kanggo panjenengan. Paham iki? Masya Allah, mentermu ketitik ilmu manfaat. Amin Allahumma amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafalah ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من رع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله ثم إلى آبائي وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عكاسم والبكر المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه بكر بن سلم وكان مسلم ثم إلى الإمام البخاري والإمام القسطلاني والإمام زين الدين المالباري والمشافعي ثم إلى روح بن حجر الأسقلاني ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علي بن سقا والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب هادي بن بكر بن سلم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن فلق وصال الحميد تنقول
والحبيب أبو بكر القرسي والحبيب عبد القادر مجيد حبيب الله محمد بن علي بن عباس الملك وكي عباس الملكي ثم إلى ركي هجي جاسم نور سلم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ثم إلى ركي هجي عبد الله مسلم وزوجته ثم إلى ركي معروف عارفي وأصول وفره ثم إلى روي صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسرف أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة جعلنا وإياهم شر وضر الندامة وعلى من أسلافنا الصالح مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.